Modis Meteorological Service Gemagandu Masakketaki Dehi Rajyaga Meteorology Behe Kantattarawa Hinga Taraggi ko Belahetumai Rajyaga Eterege Udahuntakashai Maina Lagwani Vage Daturu Faturutaka Benuwa Musama Behe Maulumat World Meteorological Organization at the International Civil Aviation Organization Kandala Fava Mingadataka Egota Kama Behe Faraitaka Forgodino Mige iturun Dehi Rajyai Kairi Sarahattakan and Bing Helumai Tsunami for the Gudrati Arakataka Gule Maulumat record ko Belahetumai Dehi Rajyaga Marine Meteorology Behe Kantatta Rawa Hinga Taragiko Belahetu Adimusamang and Nabadaltaka Guligan Rajya Dima Vedana Kankama Rakaterium Fiavatang Elumataka Durala Inzar de Nizam Gaim Kurumai Mifada Maulumata Rayutuna Hame Forkodino Faituagen dia har terega mi ofihum wani rajyage musama behe nizamuge infrastructure taraggi kurumuge iturun musung nimatu kurumuge hidumai fulako taraggi kurumuge ves walabboditi kuriyanantake hodafa migotun dehi rajyage eki hisabutawga behetifawa automatic musung bala system ta maramatu kurevi musama behe maulumatu adahama kurumuge wani walabboditi kuriyanantake hodafa Adi Miharage Niala automatic Mosam Bala Sardis first system Getereng Tiris first station Vani Maramatuko Maulumat Gavadum Ada Hamakurevan FM Varabes Yenaifa Mi Maulumata ki Mosam Nimutu Kurumugai Digumatu Musama Behe Dirasatan Hedma Varamu Himadaring Adakura Vaiga Datur Faturuge Hidumaitan de Faraitakaves Varamu Himu Maulumataka Musan Namutukurumuge Hidumai Taragiko Amunai Hamaya Ekashigemba Femvarge Hidumetake Dinamak Puravam Damasaketavoge Terrain Impact Based Forecasting Hidumai Vani Miharuge Terega Tar of Korefa Adi Masake Kuruma Benu Wasamanas Vani Hosi Deharuge Terega Hodifa Mi Musama Guling and Dimawa Hadisataka Ekashigemba Gotega Amunai Kama Behe Faratakon Tayarabuma Taka Midarai Warab bodu iskamaddigen kuraifawa masakketake mosuma badaltake annamun dakan e mihar debaswenne hagigate mi badaltaga sababun kura nede wasar kuda kurma rajyega gayam kuraifawa durala inzar de nizam itura hardana kurma ginaguna masakketake mihar wes kurevmun ebade mosum bala nizam itura hardana kurevi global basic observation framework system ta rangal kurumuge masakke mihar kuriya dairu Mifada ituru metofiye noonu maafaruga gayam kurunga masekke ves mihar kuriyega bade rajyagan mi nereve common alert protocol laki duniyaga mosma behe jamijayen gabul kora framework upgrade korevige nereve alert take me alert ta neruma beenumba observation hardana kuruma rajyaga gayam kore fave radar network itura hardana kuruma masekke ves mihar wani fashaga neifa rajyage tin sarahad digga vidago kurumuge mawlumat ekkorevegen dairu mi mawlumat ki aviation masakketaka wara muhimmu mawlumataka vegendane mi getarun mi musama be mawlumat itara hardana kuruma numerical weather prediction modeling ge masakke fasha e masakke high performance computer system medueriko rajyege sarahadda fakka kurevigen weather model mihar beenum karamun ebade rajyege early warning for all maguchatu tayyar ko mi maguchatu ka fa ko fa kantatta amali masakke mihar wani fasha ganaifa